ku bankari a vuton'wini Yehovha a endla ku each and everyone wa munhu un'wana na un'wanyana loyi i nga n'wi tshembela ka yena a ku fularhela and then you have to deal with things on your own ku fana leswiwa ringe mi boxekini ni pfumana wo hi maraji hi le wa 600 rand nyana ya xava red bed wa ku na xikwembu xi fa xi tsaka in a way ya ku xi tsakela tlhelo okay ku na xitori xa Yob xise lexi ya Satan a xi borhekile na ba kona ni vula xikwembu they were just chit-chatting and having coffee in heaven va sungula ku gambla hi vutomi bya n'wana wa vanhu va nge i Yob wa swisisa xikwembu xi ku na munhu leyi a misaveni Yob nandzu wa mina loyi a nge n'wi koti ivi Satan xi ku ni ta n'wi komba damani i lahlekele hi swilo hinkwaswo a vuton'wini sometimes i xaniseka hi wexe i khi ti babela i khi ku humelela swilo hinkwaswo swi ri ku vula sweswo vafundhisi mi ta n'wi khomela kwale ndhawu wa swisisa loko i khi xaniseka hi ndlela yaleyo ku va ku ri xikwembu xi nga lo ku tshikela kwaka ka timhaka ta mijolo van'wana mo ti werisa andzeni ka thyaka va ko va sesiwa hina va independent va lo fuya mihlatswa laha Centurion laha va fanele va ti tenda to ko pfa ti nga ebebi ku na mali a yi dlaka vo swi fuya i nga confuse hi nsiya hi lexi i fuya munhu n'wana wa munhu mahecheni ku na that saying build a man hi sesi n'wanuna a hi endlanga akivu you don't do that se va sungula hi ku va depression yi le ku va same depression na Centurion la van'wanyana se va sungule ku va verini leswiwa kambe leswi va n'wina mani ti-feminist hikuva se munhu manjheni a gonguniwe too much i dyiwa hala phambeni i dyiwa mali i dyiwa ntirhweni i le ku hlayiseni ka n'wana na un'wanyana laha a nga xefa ka tshono na swirhezani hi ku xefa va ku build a man se swin'wana mani mara veri dyiwa hi ta dyela veri dyiwa ta dyela dyiwa ta dyela njhani hi mfumo a whole educated lady my guy what does your boyfriend do? No, he's a hustler. What? In a hustler. Hustler I want money. I want to play na marriage but trela ka va pick it up or this. Ile pick it up ya mina. Ngena kahle anytime. Loko n'hweti hela va ku 1.5 ile marriage intiyela wini Mandela na tsakela na vana va mani. What is this? Sweswele wini Mandela swi chipe ngopfu wow Midrand Centurion independent ladies ava va independent ku na swin'wana nge vi independent ka swona i nga va independent ka timhaka ta biology hikuva loko ndlela ya biology yi ngheni hi yo yi mi confusaka sungula ku fuya na maden'wen'we ku na mali a yi tlaka ku na xithendani xin'wana xi nga ku a yi tleni ku na xithendani xin'wana xi nga ku a yi tleni a xi fi xixeko xo idla xi fi xi famba okay sorry wala man I know nyabonga thank you for subscribing aka channel ya Maraji pamandzani vuyelela yana mahlweni mi tlika la mi ku ti na la ka tloko la ku loko Maraji upload swa yena na n'wina mi ta kota ku swi vona danki siyabonga